Ke Executive Committee balam kemat da ke National People's Party ha ke jingat trailang bat ke Congress ha Khasi Hills Autonomous District Council kala berat ke jingsim jingkit clear sa ke Delimitation Committee halor ke rai ke jingalang jong ke kunhun menteri ke sarkar MDA2 ban penjalan ke election MDC. Ha bejubab ke jingkeli bala keli do ba jambor war MDC ke UDP na mautat Raishan ha ke kenta keli jingkeli ha ke sngi balai jong ke dorbar mang tingka jong ke council ha ke khalai trigul ber arjat pusa uba pensengan NCM u Deputy Chief Executive Member ulaong. Baka Executive Committee kala supa bet ya ke Siti bala pa da ke Delimitation Committee Syakatanat District Council Affairs jong ke sarkar ke bapan por Henry Ubnai ban pendap ya ke jingtrai kam ban penbet renti ya ki MDC constituency ke KHADC. Kumpan syukudau, baka jingalang kunhun menteri ke sarkar MDA2 haka artari rempang arja arpusau kalau menjori ke jing terwa katanat DCA ban penjalan ke election MDC haki artli ki Autonomous District Council kata ke Khasi Hills bat Jante Hills hadu Henry Ubnai nadu Ubnai leber arja arpusau. Member in charge declared the state the schedule of functioning of the Decision Committee constituted by the Executive Committee to reorganize the 29 MDC bodies of Khasi Council. Akibat notification process in progress, and it is expected that the complete report will be submitted to the executive within 6 months. Hadu mata dalam perbuatan dari Kota Besar, kita bersyukur mengenai agaknya diskurs terbeli bagi dukor juga mission committee, kemudian bangun konstitusi wise di mana ramai itu. Mereka orang tadi hearing di satu kali di area, kalau ada yang berkata di Shnong. Sebentar dengan apa yang saya lagi bilang juga opportunity yang ada di Shnong itu di Shnong. Dan berbun ke pada apa benda, nama berbun di tempat di Shnong itu berbun di mereka area di Sinai. Itu apa pun berlaku ham seperti area di belakang Sudan. Ia mentera iman ke publik ini kita hapan pendegar satu kami, bapak sini pun lagi skin lagi anggap lagi di bapak. Bangunkan konstitusi dengan pandangan ikon juga mengenai apa yang dilakukan tension committee. Partai Konservatif di Kongres juga Delimitation Committee. Setelah itu aku update di yang bicara. Aku beda baca. Update aku mereka jika step. Jaga election DC dan sarkar kedai pada isi kenapa DCA bah kata itu extend election Di kenapa kasih orang tak boleh ke intention of the executive committee dan positif di Delimitation Committee with an expectation bangla dan produk ya Delimitation Committee lalu penuh soal berkaitan. Kemudian nama kerja berkat Delimitation Committee kami akan mendapatkan pada ini nanti jongi kat isi. Pasti kemudian hadir bagi langsung dalam kawasan kerja Delimitation Committee nama Delimitation Committee itu kami menilai mani. Kita yo ya prior approval. Jom Governor 2DC. State government lembaga DC ada lembaga voting yang ada lembaga approve ini perform lembaga Delimitation Committee. Itu action kasih secara Executive Committee berapa submit no ya kan. Total juga Delimitation Committee nama conversation no as per normal date
Tendang dari forward di kata siapa? Decision Committee. Dan Decision Committee kata Syari Batang Bangi Kala dan Kerjabut dan Kamsa Riuna. Dan ada isi dimakai isu forward bet. Siapa? Coba benar yang berada di sini. Kalau di forward kamu dah show ada start dong. Soalnya, dan kami dulu. Tentang gubernur lembaga notification kepada kerajaan Februari adalah asal la extend sa mendukung. Nampaklah kerajaan Februari adalah kami istimewa dengan juga pada jemaat, pada kabinet, pada extend election si Anil extend tahap schedule. Mustafa Masar mengikuti istimewa kadang kecil kerawan ada resiko. Sebelum kalau tempat extend juga tahu tidak cukup lama kalau isi kalau tidak. Nah kalian ini isu forward baik, ya kayak itu bakat kok kan? Disuntik, ini bang extend or non extend. Miliar aku extend untuk gubernur. Nama lebih orang yang extend gubernur minum nama lapor shogun. Dan yang extend mereka shogun apa kita? Nanti dalam isu forward baik kita jawab dong kan? Decision Committee. Kajibab dengan Decision Committee ke orang yang sakmat dengan kamsa naik. Jadi forward baik kita tahu. Kamu kan kajibab orang dengan Decision Committee pada extend. Jadi soalan yang ini semoga bagi Decision Committee saya tahu tentang orang itu memang mereka orang aku berkeli atau hearing rumah atau hearing aku mengatakan di ya berat dia bertanya ya apa ya bahaya dia berhati tapi kalau orang lagi hati nak kita buat dari semua harga kabar bertanya ya terlalu mulai terlalu orang masalah kayak dia apa ini di siapa yang ini nama kami ada Februari discussion dengan Decision Committee lah kata posisi kita buat tentang mengajar mengenal dengan passion kita yang menjadi pendidikan dari kita menggerakkan gerak atau kata Februari discussion Committee ada di pihak kerabat dari pendapat apa kerabat mengirim kata itu dibentarkan sebentar baru balik karena kerabat persepsi. Lain pun ada kerabat balik karena tidak terbaik almost kata dia. Tapi kalau ada kerabat hak pihak kerabat bisa pun dia also pun dia hak pihak juga. Masuk mana di Decision Committee ini tadi dengan Decision Persepsi. Jadi masuk tu bahagian dijelaskan orang sana ada orang dibantu persepsi semua. Dia suka menjadi Okey, Pak. Kalau ini, ia akan dungeon exercise. Kamu show main this. Show berjalan dungeon ini. Kita the best kalau yang kondisi bagi stakeholder. Bagi semua akan dungeon committee. Dan kenapa apa bisa menjadi report? Kasi nama orang mana respons, mana respons kita show yang apa juga. Dungeon ini. Maka gubernur orang-orang ini menjadi kenapa kalau independen saja. Kenapa kalau kita obatkan Decision Committee? Hari ini kita punya juga ibadah merawat misalnya soal kopi dalam dalam kita ini beri forward kita sebelumnya masih forward kita kawan. Ada juga yang di PCR. The only verification process is in progress, and it is expected that a complete report will be submitted within 6 months. Masih apa? Jadi kerja 6 months. Jadi ada kasih bas form yang di Decision Committee ini, ibu
petition juga extension kelawat syuan kelawat syuan jadi bangun bah niha apa iman hak extend dia maka di petition committee AI 6 months itu kita jadi bangun kalatau kalau dunai kepada ketuanan ke extend di Pokiru mana dengan suka aktif masa kuat siapa Kepada kong ini tak berkuat, sokong. Kepada kong kepada itu tidak kuat atau tidak. Kepada warga sini dan soal, bersumit kami ingin cok dengan komisi komiti mengenai kuasa mereka. Dengan ini kami akan tahu satu apa komisi komiti. Kalau orang gubernur kata saya baru kata itu coba komiti channel. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की।
देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।